akasibelela ngaso sonke isikhathi unjani uyaqoqa ekulungiselela ukuthi yetheshana lapho uzokwazi khona ukwenza into ethanda uzathatha isinqumo ngempilo yakho namanje ngokunjalo usemzimbeni kaJesu usathatha wena isinqumo sokuthi ngiyafuna ukulalela noma ngifuna ukulalela futhi wena uzazelayo ukuthi ikusasa lami lifiphele ngoba vele usuyalazi iqiniso lokuthi uba ngaphandle komzimba kaJesu uba ngaphandle kombuso wezulu. Right, asiqhubekele. Kuthiwa sikhuleke ngesikhathi zonke, sikhuleke ngesikhathi zonke. Ulimi lwaselgani lokomoya lelo. Lolo. Akuthiwa sikhuleka ngesikhathi zonke, uyena osozobe sekunikeza ukukhuleka. Ngoba nje sekukhuleka ngani ngomoya nangeqiniso. Ngamanye amazinyama ayingeni kuzo lezo zinto. Masikhuleka ngomoya nangeqiniso, khuleka ngesikhathi zonke kuze kwenze njani? Kulokho nilinde ngesineke sonke nangobunxusela abangcwele bonke. Makuthiwa kulindwe ngesineke sonke kusho ukuthi igama elithi sineke ngithi siyakwesalaza igama elithi sineke lingaphezulu kwegama lokunjani lokubeka cha ndiyazi impela lento ngamawazi kuzobe kuyisimo esidinga inyama iphele ungathi kade ngiguqile senjani sengikhathele ngamadoda okungenani bese unqamula umkhuleko ngenxa yani yocingo olikhalayo unqamula umkhuleko ngenxa yani yokuhliziyo eseyihambile lapha ngoba uJesu ukhalile ngani ngamashende wathi amashende ethu asesithumba ngisho phambi kwakhe engumyeni wethu okubhlungu ke nokho yini ishende na ishende usathane noma inyama yethu ngengijwani lana nje uba sizothi nje basingani nje ucabanga ekhaya ukuthi nje hey kade sambile ngabe isikhathi sini hey uthi usuyabheka nje ngabe kanti sezibuyile yini esikoleni lento ekade ibaleke lo mamdlamini bengafuni ishende limphazamise ngoba lizophazamisa usizo kaNkulunkulu ngikuncomile lokho na kuba inhliziyo zethu zibhlungu ngoba sesimjwayele siyamthanda siyamkhumbula siyazi masibona ubamdlamini sombona manje nje izikhala sakhe enhlizweni zethu kodwa futhi sizwile ukuthi usho kanjani ke ngaleyo ndlela sisho kona ukuthi Jesu ukhalile kakhulu ngeshende ukuthi liyaphazamisa umsebenzi wakhe ngendlela emangalisayo ngakho ke masikhuleka ngesikhathi sonke ngesineke sonke kusho ukuthi ukukhula kwakho ungabheki ukuthi uqale nini futhi uzoqeda nini kube uyena ungamamazi umdedele enza umsebenzi ongcwele empilweni yakho ngoba vele inyama yakho isifile mase seyifile halelana phela makabe ukuthi ngempela ufuna ukuthi kuphume umsebenzi othize ozobonwa omunye umuntu lithizo kaNkulunkulu uyatshala imbewu kade washo njalo uJesu ngesikhathi uyitshala imbewu uyaqhiba bese uyaflathela uyahamba kulezi insuku ezu6 awazi ukuthi kwenzakalani emva kwezinsuku ezu6 mawufika emini ngosuku ka7 uzofika sekhonto emhlophe seyivele noma seyivele bese kuyabonakala ukuthi la kutshalwe nakithi uma ngabe ungasuphenye lapho uzothola ukuthi obade kutshaliwe kubolile ngamanye amazwi umzimba wakho ufuna njani ubole uphele ungabi nalutho ukuze kubonakale lokho okhulunywa ngayo okuyikona okuzokwenza ukuthi ubonane nenkosi uJesu ngesikhathi ubonana naye futhi busuba nani namandla okunjani okuhlangabeza ngeke ukwazi ukuhlangabeza uma bekusekhona inyama ephilayo usathi makuphenywa kutholakala ukuthi inyama isaphila isakushayela umthetho lapha khona kufikayo la kuvamise ukuthi mhlawumbe izwi likaNkulunkulu bamsibande mhlawumbe uzongibuyisa lithi uSathani unqotshwa ngobufakazi nangegazi lewundlu ubufakazi nangegama nange usibheki isambulo isesambulweni ngizama ukubuyela la njalo ekutheni imvama uthola abantu ikakhulukazi makuthiwa kuyafakazwa umuntu afika lapha phambili athi ngisindisiwe mina angijola ngenze bese kodwa uthola ukuthi omunye umuntu akumsizi lokho kanti mhlawumbe uma sifakaza kufanele sibeke izinto uNkulunkulu asinqobele zona endleleni ngaleso sikhathi senza lokho abanye abangcwele abasilalele bayasizakala nabo kusho ukuthi ngalobufakazi uyanqotha uSathani namaqhinga akhe ulowo olale osahlulwa ilento wena oyinqobile ngempela ubufakazi ibona obsiza kakhulu busiza bana busiza umuntu osabhajwe kuleyo nto wena osizakele kuyo haleluya wena sonikeza lo muntu ikhambi lokuthi kusindwa kanjani ngamanye amazwi uma ngabe kuukuthi ngempela usempini
kukhona lesisimo obhekene naso osibona wena sikhukhumele sine self raising kuthiwa self raising lokhalo lonto ezibilelayo manje ngendlela esikhukhumele ngayo siyakusabisa umoya kaNkulunkulu kimi wathi khona iculele phela 118 ngiyakhumbula elithi bali zibusiso Oh ngesikhathi ukhumbula wena uNkulunkulu into akwenzela yona ngemuva uzoyibona le nto inkulu le enqozo so le ngaphambili incane kunale ngaleyo ndlela nale unjani uzokunqobela yona ngesikhathi usho kanje uzokunqobela yona kukhula ntoni ukukholo empilweni yakho ingakho ethi umdumise njalo nasehluphekweni umuntu osehluphekweni ngathi kufanele njani alokho ecabanga usizo phambi kwakhe kanti ngesikhathi wena ucabanga lokho okwenzela uyamdumisa phambi kwesimo obhekene naso abantu baze babuze bathi lo muntu otholakala ethokozile kodwa isimo sibe sinje kwenza kanjani ingesizathu sokuthi ubuyisa lawo amandla nothemba lokwazi ukuthi nalokho kunjani kusodlula indumiso mawuxakekile iyona enqobisayo iyona enqobelayo ungathathi lento phambi kwakho kube iyona oyiphilisayo uzolimala ngeke ufike la uyakhona siyambonga kakhulu uNkulunkulu babusibandi uyayithola ngithola enye ethi sekhumbula 17 Sambulo 12:17 bengithi sofika kodwa ngizama ukulithola kodwa esifundele uDrago wamthukuthelelo wesifazane wamuka wayokulwa nabaseleyo benzalo yakhe labo abadini imiyalo kaNkulunkulu nabanobufakazi bukaJesu kusho ukuthi imiyalo kaNkulunkulu nobufakazi bukaJesu ibona obusiza ukunqoba uDrago haleluya ikhona le ekhuluma kodwa ke ufakazi kunjalo baphela angithi ke uma ngabe izwi kaNkulunkulu lisho kanjalo lithi wanqoba malithi izwi kaNkulunkulu uDrago wahamba waya kulabo abasele uyazi ukuthi abantwana laba yani kodwa bona mabemnqoba ngobufakazi uJesu angithi ubufakazi baJesu ibona obenza uSathane vele waphelelwa amandla so ngesikhathi uletha ubufakazi bokuthi wena unjani usesandleni esinamandla uyabona ukuthi ngeke azakhona ngoba uyena umuntu amesabayo vele uSathane akamesaba uNkulunkulu ngani manje kwazi lokho akamsaba uSathane uNkulunkulu uya zonke izinsuku phambi kaNkulunkulu ayoceba ukuthi umntwana wakho usenze umntwana okusenzeni yokwenza ukuthoba okay angazi ukuthi kodwa ngikhuluma nje kwabancane right kusho ukuthi leso esikhuluma ngaso njengamanje mangabe ukuthi uSathane akabe saba uNkulunkulu kuyangimangaza noma kuyangidumaza ukuza ukuthi abantu bathi uSathane waphonsa emhlabeni so akasena ilungelo lokuyezulweni uSathane esazovalelwa ukuba angakwazi ukuya la khona uNkulunkulu ngoba esaba uJesu sekuuJesu onjani osephethe angani mama buya pha John 3 uverse 36 no 37 lithi uNkulunkulu konke uNkulunkulu kunikela endodaneni le ndodana okhulunywa ngayiphi yile yamnqoba uSathane amsaba uSathane akabi phambi kaJesu ngoba njobe ngayimi phambi kaJesu ngenxa ukuthi vele njengoba amnqoba eGolgotha akanayo indlela kuma phambi kwakhe ngakho uma ukuthi uNkulunkulu sekunikele kuJesu konke uSathane yilapho ke njani engeke asakwazi ke ngempela ngoba vele ngesikhathi sesilapha ya izwi kaNkulunkulu lithi lesisikhathi esizofika esisaya kusona igama elithi Jesu seligwingiwe yini ukinga ugwinyo ungahlafunanga so igama lika Jesu lizogwinywa lizoba ngaphakathi kuzoqhamuka ngaphandle igama elithi judge so mayiqhamuka igama elithi judge lizobe liza nenhliziyo yobujaji okuzobiza ukuthi uJesu uzobe senelisela sisihe kwabantu abanjani abazobe sebethumele esihokweni ngakho uSathane uzongena kuqala mayingena kuqala uSathane esihokweni sobe sekuphinda futhi bese kuvela leli gama leli ayifihliwe malifihliwe ethangeni likaJesu lifihlwe ethangeni la ngaphakathi kwenzelwa ukuthi lifihlwe ethangeni ngaphakathi na kwenzela ukuthi uSathane angaliboni ngoba noma ngabe kuthiwa uJesu kuba nesikhathi sithiza goba ngaso livele lingaphakathi akaze ukwazi ukuthi alibone yilapho ke nathi esebe sesicula iculo sikakaze sesilizwe kodwa ngaleso sikhathi sobe sesilazi sesisho sonke silivuma esebiza ngaleli gama leli elifihliwe angabe ukuthi ke seziyenzeka lezo zikhathi ezinjalo
kuzoba khona isikhathi sokuthi sizoba lapho e-dining hall emshadweni isikhathi esithile. Uma sekupheli lapho uNkulunkulu uzobe senikezela indodana yakhe inxiwa lokuthi akahambe ayokwakha nawe umakoti bakhe. Yiyo ke lelo Jerusalem elisha esibe sesingena kulona sesidla ifa lokuphakade. Sesizodlala sidlala ifa kanye newula. uNkulunkulu uzobe sefika siphuma kwelakhe lesithathu ngoba lithizwe kaNkulunkulu amazulu ayonyakaziswa nelesithathu lonyakaziswa. Yilapho bese njani esitholakala hamba phakathi kwethu. Lithizwe kaNkulunkulu sokufika isikhathi lapho ke siyothathwa khona sesisuka la Jerusalem sesiya khona esogweni mofunda Isaiah 66 ukugcina lapho sesiyobabona. Sesithawu sasikutshela nje ngoJesu wenze njani usekwenze njani sibuye sibuyele eJerusalem elisha lapho sesijathi sihlezi nomyeni wethu. Sesibona no Sathane simkhoma sithi hawu Yebo uyena lo Yebo. lona nje uyena Sathane ke lo uyobe sengasakholakala. Yebo Siphelile inkani. ngalo mzuzu bese golozela labade sebenza ngabo sebemgolozela phambi kwethu bethi wena wasithembisa ifa liphile liphosphate thembise lona esesho naye sethi ngicabanga ukuthi nefa ngilithatha lapha. Angithi nina niyazi kahle ukuthi bayikhona uNkulunkulu wenu. Angithi uJesu nanqobo nanicabanga ukuthi nina uma ngithi ngubaba wamanga kangisho ukuthini. Yilo ke lesidlayo kangithembise lona. Sekusho Sathane ethembisa abani? Ephendule izisebenzi zakhe phambi kwethu sibukile. Sekumnandi la. Kobe kubhlungu Ubona ngoba uthando lobe lingaseke into ekuthiwa uthando nje iyobe ingaziwa la. Besithuka benze zonke izinto lezi lapho thina sijabula. kunganametheli lutho kuthina njengoba namanje kuyenzeka vele. Angithi kuyenzeka vele ukukhuluma ngoJesu isikhathi namhlanje wathola ukuthi umelene nalabo bantu ukhuluma nabo bayakuthuka emfosu. Nje right asibuyeni ke bathana. Yebo akuhlungu. Akasibuyeni ke baba size lana. Angithi sigijimza inkolo. Kukhona ke izinto uNkulunkulu angazifuni ukuthi singene kuzona. Uma ngabe ufunda baseKorinte bokuqala sifunde chapter 9 soqala verse 24. Izigijimi zenkolo. Ngamanye amazwi sonke angithi siyezulweni siyephila phakathi futhi silinde ukuhluthwa sonke. So kunezinto okufanele sinjani singangeni kuzona sizikhona sizithanda. Lezi izinto kasizozwa sizibazibalwa ukuthi isigijimi senkolo kufanele sibe njani. Asike silinganise njengoba uNkulunkulu esikhathi esithile singaphambili wasilinganisela ngemarathon isuka eMaritzburg beya eThekwini. Ngesikhathi behlela bezilolongela kuya eThekwini noma bezilungiselela eMaritzburg umuntu ozilungiselelayo wenze njani isikhathi esiningi uyajima ngithi ngesikhathi ujimisa obani coach wakhe ngithi right uma kuukuthi ucoach usiyamnikeza ukuthi agibele ke intaba ngoba khona le intaba semaqandeni azoyikhuphuka nayibona kuthiwa into nje la ndawo Mouse thola Mouse lapha erent kodwa mawubheke koMaritzburg nje lo mango lo kunomango lapho milo mude ovamise ukwehluleka khona ba Baphelela khona. baqhubekela lapho nobade sebencenga. So mangabe ukuthi ke kukhona ke angithi vele kuyazi ukuthi khona le ndawo. Angithi ngesikhathi la ujima uzobujana uzama ukuthi macaca ukuthi awuyinyuki leyo ntaba uwenze njani usashima. Ube coach Lokuphindela ubile coach umtshele coach ngiyehluleka kuyinyuka le ndaba. Ngesikhathi uzoqala ke ukujima kukhona into ongazidla. Asifundeni ke sizwe. Isigijimi senkolo isihloko. Isigijimi senkolo isihloko. Ngamanye amazwi umuntu ophikelele phi somewhere. Usuka somewhere ufuna ukufika endaweni ethile. Right. Kufanele enze njani umuntu ogijimayo? Anazi yini ukuthi abagijima ngokuncintisana bagijima bonke. Amen. Ake uma nje uselapho. Angithi baba sathi ushembe yafuna ngezulu naye. Izawuni ziyafuna ngezulu nazo. Bonke nabasindisi uzofika abasindisi bonke bafuna ngezulu. Kodwa manje ke yathi njengoba bekholwa bonke benza zonke into abazenzayo nabasabathayo bonke bafuna ngezulu lekhilophakade. Kwenza kanjani? Kufanele senze njani? Kepha munye owamukela umkomelo. Munye owamukela umkomelo angithi. Lo owamukela umkomelo ingoba enzeni yena? Ingoba ehloniphe imithetho ka coach angithi. Uma ngabe ucoach ethi stamp ungasidli ngempela. Uma ngabe ucoach ethi ungaludli phuthu ungaludli ngempela. Uma ngabe ucoach ethi iFanta orange
no Coca-Cola ungabaphuzi ngempela manje ulambile kufanele wenzeni udlele uphuzeni ngokujwayelekile nje kufanele umuntu ojima udlala uphuzani imnandi yini energy No. ayimnandi angithi uyabona into embi le kufanele kanjani yini ngoba yini na ingenxa yokuthi kukhona i-energy into eyilethayo ngamama ziletha umfutho kuloku kujima okunjani okujimayo right lezi zinto okungazi uzidla istambu parish lempuphu noma zambana uzukudla nento ethosiwe uzidla lezi zinto zidla isikhundleni salezi izinto ezinjani kodwa zimbi kuphi emlonyeni ngicela ukubuza ngesikhathi ke udayetha lezi zinto ozongazidli ziyasuswa yini ngoba uyadayetha wena unisho zona uzibhekile futhi njani uzithanda ngamanye amazwi ukuzithiba kukuwe kusho ukuthi mangabe isigijima esifuna ukuyanje uhlangabeza inkosi khona izinto kufanele njani ungangeni kuzo ula zikhona azizusuka ngoba naku wena uyanjani uyadayetha kukhona ke izinto uNkulunkulu angazifuni kithina zibe zingenasizathu kodwa isizathu sisekuthini zinqunza ntoni amandla okukholwa izona zinto ezokuphazamisa emgomweni la ufuna ukuya khona azinabo ubungozi ngaphandle kodwa zinobungozi emntwini onjani ozobamba imarathon yogijimayo sizwe siqhubeka ukufunda gijimani kanjalo ukuze niwuthole bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke lalela-ke bonke abagijimayo bayazithiba yini ukuzithiba ezintweni zonke uzonke niqaphele awusiyona imistake ufakwe ngoba uNkulunkulu uyagcizelela bayazithiba ezintweni noma bekuthiwa sekukhala izikele ngenxa yokuthi awujwayele ukuthi ungalithola irice kodwa ngenxa yokuthi ufuna ukuwina kuzomela ukuthi le njani uzujwayele umzimba ukuthi cha irice uphutha isitamba ngudla udlani esikhundleni sako lokho onjani obekelwe khona oku 1 spoon futhi nakhona 1 spoon kufanele kube njalo ngikhumbula ngisehlane lapho uNkulunkulu enjani kodwa ngilethi akani ngilethileni kwisidiyo yokuqala fanele kwisidiyo yokuqala angilethanga Kukhona isithi yokuqala khona. lapho ngithi ngaba sehlane msitha 7 okay lapho ngangingadli ukuthi ngangingalambi go futhi nakhona uma ngabe ukuthi ube namahloni ukuthi isipuni esisodwa sincane lo ngiphakelayo wayengitshela athi isipuni sigcina la kulo cabanga isipuni esisodwa emzimbeni olambile uma ngabe kuukuthi ngithole iglass yamahewu leyo glass yamahewu niyabona ulayini lo gcina iglass wathatha iglass eplastic ishima ngani noma uthatha iglass nje noma yipi angithi niyabona iglass la iqala khona ukuba sithi thina igcwele kuba nolayini lapha ya emphethweni eglass ya ngiyabonga ma ayithi niyabona ukugcwala kwale glass kuphi kula noma kula izanza kithi ngokunjalo ke makukuthi amahewu wagcwalisile eza la ngicela ukunitshela ukuthi kuzothi makufika la athi angiyeke la sokudla kosuku njalo lokho ngoze ngikubone ngakusasa Street inkosi usitha ku7 umepha mawuthi wayiphaka ngespoon ispoon sokuphakela noma iscoop phela or ispoon sokuphakela hayi sokudla okay kodwa siba sinye mayibe phinda ngithi noyibona ukuthi ufika uphake bese uphinde uthi kancane isihloko leso sihloko ngangisibona ngile ehlane ukuthi khona isihloko athi uMoncele lokho ungakuthinta kuseso lesengezile la ngoba wona ukudla kancane kakhulu ngishi ngithanda vele ngilambile manje ke kwakuyispoon enhlobene ehlukene noma kufanele uhlobo lodwa lokudla lo udla nje ophekiwe kusuthi irice inyama kodwa 1 wekha kanye ispoon sokudla kube kanye ispoon sakhara hayi ukuthi uzokhisa uphaphinde akhe inyama hayi ke sekungaphezulu phela lokho khiba ingekhakanga inyama hayi sikhelanga makukuthi uyifake seyifaka yodwa uzoshathi akusangeni kungena kulesi spoon esinezele sophutho ufundisa ukuyithiba ngoba kusho ukuthi uNkulunkulu ophezulu konke uyazi ukuthi khona lezi zinto
esithi masizithola bese ziletha impakamo, esithi masizilangazelela uthola ukuthi inhloso ukuthi sibe ngcono ngaphezulu kwawo wonke omunye umuntu, kanti yena ufuna simfuze sithobeke. Yebo. Futhi sisafarishe ngenxa yakhe. Sisafarishe ngenxa yakhe. Yebo. Ngamanye amazwi ufundisa inyama ukuthi mangabe ivalele ekhoneni makusho yena qaphela ukuthi umuntu ongaphakathi wenziwa ngoba usuthi uyenqena ukufunda iBhayibheli uyozela uyalala ngoba usuthi kanti mangabe lenja emnyama iboshiwe lemhlophe ithola ithuba lenele lokuthi idliyenele ngoba le iboshiwe kumnandi ukuhamba noJesu bathandekayo ngalowo mzuzu ngalazi njengoba nje lisho wathi egcineni ke kusontweni lokugcina sengizophuma ngifisa ukuphuma ngimhlophe ini kuleyo mzuzu sengizophuma wathi Zanele ungisize ungayithandi imali ngoba imali ibenze balahleke bengibathume njenganawe babona ukuthi bakuphi balahleke ngenxa yemali 2 ungaphakami wathi inkosi uziya kangimthanda ngimnikele izinto waphakama wathatha umsebenzi wompriest wafa walahlwa kanye nabantu abangasake bangene ebukhosini kusho ukuthi uyakwazi uNkulunkulu ukuthi athi sekunikezile izinto zakhe aphinda akulahle ngenxa yani yokuba iself-raising uthi ngoba nakumina uphiwa ukuthi nokuthi abantu abanganako uthola into soyagukhuma lushaya isifuba akukho ukuzishaya isifuba umsebenzini wenkosi kufanele uthobeke uphinde futhi uthande nomunye ukuthi akutshele ngoba usizo lwakho njani lukuyena futhi nakimi lukhona nolwakhe yabona lo siyadingana emsebenzini wenkosi kukhona into zami eziningi edingala ngizithola kukhona into zenu ezikumina ongafuna ukuthi mina ngihambe ngazo ya sizitho zomzimba isandla siyisandla fanele siqalele ukwenza unyaka yebo Hayi siyambonga uNkulunkulu ngendlela eyisimanga. Haleluya. Ngiphelelwa amasi. Siyambonga uNkulunkulu. ya mhlawumbe lesiva kahle uma useseyivala bathi kuhle ukuyivala ngomkhuleko ongena uma siqala iculo ngoba sicule singakaqali simdumise bese siyakhuleka besivala kahle yebo mana ngaze ngajabula ngikade ngifisa uphefumule ngiselabhlungu enhlizweni yami ngathi hawu kodwa Nkosi yebo mana ngicela ukubuza ukuthi uma ngabe sidumisa siyawakhetha yini amaculo sidumisa ngawo exilongweni noma iliphi liyayenza indumiso ubongcwele uyaqubula noma yiliphi ngakho kuyenzeka kube iculo elingekho ecilongweni kodwa umoya ongcwele njengama-chorus alivusi nangani thwani imhubele nje ngiyabona kubhaliwe indlela yokunikeza uNkulunkulu udumo ukuthi simdumisa ngamaculo afundisa umoya ongcwele siyamdumisa nangamagama ohlabelele nje lawa angasahlatshelelwa vele manje sokubhiziwa nama-chorus nawe yadingeka uthangene nje ulalela umoya ongcwele lokho azokunikeza kona kwesinye isikhathi uyakwazi ukuthi umdumise ngokukhuluma njengamahubo nje nje indumiso ilala kumoya ongcwele ukuthi uyena njengamanje ufisa ukuthi nimdumise kayiphi indlela Sibuye simdumise futhi nangenkambo yethu. yebo kusengicabanga ukuthi ngakuhle mhlawumbe sigcine ngene kwiviki i-CD yakho ngicabanga yokuqala mama uthe wambona uNkulunkulu ave emuhle muhle ngalendlela akachazwa ngayo Isaya kwase kusala ukuthi uIsaya banda echazwa khona kahle kangakwazi wathi noDavide yebo ngifisa ukuthola lawo mavesi mawusangakwazi ukukhumbula okay ngizocela ukuthi ngikulandele lesi ngizokwazi ukuthi ngibheke ngoba ngesikhathi ekhuluma nangesikhathi kwenzeka ngangingazi ukuthi kukhona
ubone lento ngithi njengoba ngangisehlane ngangazi lutho ngeBhayibheli mhlawumbe ngiyakhumbula kodwa kutheba sengiphumile ehlane sengiqala sengifunda iBhayibheli sengingaphandle ngathola sengihlangana nakho endleleni ukufundeni ukuthi kunjani ngizocela ukuba ngikulandelise angisakhumbula kahle ukuthi uyiphi incwadi kodwa khona nje ngizokulandelisa baba mangitholile nje inamba noma ngizonikeza yena usibuko no David futhi ngokunjalo ubani futhi omunye uyipho nje okay nje baningi izokulethela ngendlela engambona ngayo angaba ngize ngithi uNkulunkulu wesikhathi angazi uma uzosho uyena lapho wayegqoke ingubo emhlophe nomsilo onqamule emazweni ngamazwe yena ule kodwa umsilo sawubona ula wengubo uhamba uginqika uthi uchusheza phasi kwezihlahla naphasi naseutshanini ehamba lapho konke lapho futhi kuthe masengibona ezweni ngathi mina hayibo yonke lento engayibona ehlane ikhona ezweni lapho kuthiwa khona kuthiwa ngisazi ukuba kanjani umsilo wengubo gcwelithe yebo bese uNkulunkulu akwazi ukumnikeza umbala awukwazi ukumnikeza umbala kodwa into engakwazi ukumnikeza umbala kuyona yinwele zakhe nala la nje inwele zakhe lezi nala ngoba ngathokoza kabi njoba niyazi imvu encane chanile inwele zakhe sitshalo zikanye zihlangene zinjalo umbala ngikwazi ngoba awukho nje umbala ngamnikeza wona kusho ukuthi ke mina ngambona ngimi la esandleni ke nyawo zombili njengoba ngikanje kodwa bangimi esandleni angizange ngize nginaka ngoba ngathi nje chep ngigaxaka ngoba ngiyazibona ukuthi ngiyangibashiya laba bantu engikhuluma nabo kodwa ngiyazikhumbula ngikhuluma nabo silingana kanje kodwa manje sengithola ukuthi sengibheka phansi mangabe ngikhuluma nabo kusho ukuthi ngaqhubeka kanjalo maqhubeka ngase ngiyambheka asengithola ukuthi uyamomotheka nalapho futhi khona ngabona khona amazinyo akhe ngabona ubuhle engakwazi ukuchaza ngendlela ayeyona Theko speak futhi ngibone kathathu kuthe kulokwesithathu okwesibili aqala okwesibili ukukhuluma bathi Zanele ngesikhathi engakunothisa ngesikhathi ekhuluma izwi lakhe alizi nje liza phakathi komsindo othile phakathi komsindo wamanzi phakathi komsindo webhano waba umsindo webhanoyi mina ngaqala ngawuzo naphathi nje komsindo womoya omkhulu Uthu yena ngoba no uMose bayikhuluma naye entabeni nabanye abaprofeti bamuza emsindweni wamanzi noma ukuduma yes ekudumeni futhi ngamuzwa yebo ngamuzwa futhi ekudumeni lapho hayi kakhulukazi lokho ngisho ukuduma ngangihlezi la ngangishanela umthetho wami kodwa manje action la umsengila futhi sengishanelile izinto engathi nje ngisamile nje la ngiphethe umshanelo wena ngezokuqhuma lona lothali yabo lothalo shini kusuka la kuze kuzothi lamashidi wonke avela sisuka phequka apheqhamuka umoya omkhulu ngase ngibuya ngivele ngihlala phansi uma ngihlala phansi ngathatha umshanelo ngawumisana kwakusekuseni ngabothela ngasho la kuzoshaya u3 kalula uma ngihlezi phansi ngibuka lavele lahlanganisa amafu kwaqala kwaqhamuka imbani engathi ithi lizoduma kakhulu kodwa mangibheka kanje ngathola ukuthi libalele kanje uma ngiphenduka ngibheka la ngithi ngoba lesibili ngalalanga ekseni ngabothela ngesikhathi bedlula abantu lapha kusho ukuthi bayakwazi ukungibona kanti khona unothisa ukuthi hawu namanje usashanela ngikushiya ushanela kusho ukuthi kuyima ingqondo yami ibuya uma ngibheka la ngesikhathi ekhuluma ukuqhamuka izinyazi lapha ezikwebhayo ethi hlelela iproperty yakho ngokuba sengiza ukukulanda ngisasho manje washo kahle washo kakhulu ke yena kabuhlungu mina ngisho kahle nje manje ngoba ngiyakhuluma kodwa yena wayebuza umbuzo ethi uzowishiyapi impahla yakho uma usuka kulokhu kuphila asho ngokukhulu ukuthokoza ngathi hayi khululeka Nkosi awutshela umuntu uthi Nkosi Jesu hayi khululeka baba bakhona bakithi ngoba kade ke mina kuzala ukushada ngishadile kwaGumede kodwa hayi bakhona odade bethu bakade babayafundisa bakuzoshiya futhi property
ngazi ukuthi nginomntwana yedwa kodwa kukhona omyeni wami uhlala kumina uma wakhe yena usekhona kusho ukuthi engqondweni yami kukhona ukuthi ayikho inkinga uzoya kuma wakhe yena ozoba senkingeni nambuzelayo yiloko wami ngoba alikho imuva alikho phambili manje senginalo ke imuva hayi khululeka Nkosi Jesu uzoyishiya kodadewethu kahade belangisalwa khona khona udadewethu afundisayo wathi njengamanje kulomzisi kasethi njengamanje izinyazi ezila ziyamangalisa usuke lapha lo thayela athi sukumuthathe noma ivest noma selaguga sekuyisidwedwe sakhona okwathi ngomuntu okahadeni njengoba namhlanje umuzi engaka ngisangenisuku wathi uhlaleleni ngathi ngoba kukho wathi ngiyaphinda ngiyabuza uzokuyishiyaphi iproperty yakho bangakususa ukuphila ngathi hayi khululeka Nkosi Jesu bakhona emzini wami hayi bakhona osisi bami basemzini basemndenini hayi bakhona waphinda waseyahlela wathi yaku wardrobe wakho uye kobheka noma yipen eselaphela noma iskipa esincane ayesiqoka esemncane buye naso sibekela asithengelwa abakubo ngahla bathi uhlalele ngathi ukuthi akukho thi uzoyishiyaphi property yakho umphefumulo wakho usuphunyuzwa ngacabanga ngesikhathi ngicabanga ngathi ngizomnikeza yena ngathi hayi ngeke uzombulala ngoba vele uzobe ngasenamuntu emhlabeni